kolo treće nogometne lige Jug Zadrana je odvelo put Kaštel Sućurca, gdje ih je ugostio Jadran. Ekipa Armanda Marenzija nakon 2 pobjede bez primljenog pogotka u prve 2 utakmice pod njegovim vodstvom, na novo gostovanje je došla sa jasnim ciljem. Nova 3 boda. No na putu do tog cilja stajala im je ozbiljna momčad Jadrana, koja u 3 domaće utakmice ima 3 pobjede. Redom su u Sućurcu padali Neretva, Junak i Primorac. Odigravanje utakmice pomaknuto je sa subote na nedjelju jer je u Kaštelima u subotu proglašen dan žalosti zbog tragične pogibije braće Andrije i Roka Kovačeva i Marija Boke tokom planinarenja u Sloveniji. Početak utakmice obilježila je minuta šutnje za preminule. Počivali u miru. Prva šansa na utakmici pripala je Zadru. Nakon kratke kombinacije Jurića i Majića prilikom izvođenja udarca iz kuta, Jurić je uputio udarac sa 15 metara, ali Radić je uz malo poteškoća na kraju uspio otkloniti opasnost. Zatim je u 22. minuti uslijedio period u kojem je Jadran nanizao 3 izgledne prilike za vodstvo. Nakon ubačaja Prolića sa desne strane, lopta se odbija i dolazi na rub 16-terca, gdje lijepo puca Ninčević, ali zadarska obrana je blokirala njegov pokušaj. Zatim je Elez umalo iznenadio Duku svojim nezgodnim ubačajem koji je išao u okvir gola, ali Duka loptu šalje iznad prečke u korner. U nastavku akcije, nakon ubacivanja iz kuta, u petercu glavom puca Kelez, ali Duka je dobro pozicioniran i još jednom dobro reagira. U 34. minuti smo vidjeli najbolju priliku za Zadar u prvom poluvremenu. Kevrić se našao u odličnoj prilici nakon ubačaja Jurića i slobodnog udarca, ali njegov pokušaj glavom odlazi preko gola. Na odmor smo otišli bez pogodaka. A već na početku drugog dijela Zadar dolazi do vodstva. Obradović je primio loptu na sredini terena i nakon dobrog prodora dodao je Majiću. Majić je uputio precizan udarac koji Radić odbija točno na nogu Obradovića, koji je odlično ispratio akciju i pogodio za 1:0. U 50. minuti opet je pucao Majić, ali njegov udarac u petercu Jadrana završio je u bloku, a u nastavku akcije ubačaj Kere izbija Radić. U 56. minuti Zadar dolazi i do drugog pogotka. Kao i u prvom poluvremenu, opet u kutu kratko kombiniraju Jurić i Majić, nakon čega Jurić ubacuje loptu u peterac, no lopta se odbija nazad do Jurića, a on uz pritisak 2 igrača Jadrana pronalazi put do mreže. 2:0 Zadar. Nakon drugog pogotka Zadar je kontrolirao igru i u mirnom ritmu dočekao zadnjih 15 minuta utakmice, a u 78. minuti smo vidjeli pomalo i nevjerojatan promašaj Santinija, koji se našao sam na drugoj stativi nakon ubačaja Jurića. Ali brzo je kapetan Zadra zaboravio taj promašaj, jer je već u 81. minuti položio popravni ispit. Prvi topnik lige nije imao težak zadatak pred golom Jadrana. 9. pogodak Santinija i 3:0 Zadra. U 86. minuti vidjeli smo i 4. pogodak u Radićevoj mreži. Opet je s klupe ušao Viduka i opet odlično iskoristio svoje minute na terenu. Precizan udarac i lijep pogodak za 4:0. Moglo je biti i 5:0, ali pokušaj Mujića nakon ubačaja Klapana spretno je uspio ukrotiti Radić. Jadranaši su tako po prvi puta ove sezone ostali bez bodova na svom terenu, a Zadar je upisao 3. pobjedu pod vodstvom Armanda Marenzija uz gol razliku 11:0. Impresivna statistika koja je opravdana stabilnom i učinkovitom igrom uz nezaustavljivog Santinija na vrhu ljestvice strijelaca, činjenice su koje daju veliki optimizam navijačima i igračima. A ove subote čeka nas veliki derbi na Stanovima, kada će Zadar snage odmjeriti sa Šibenikom. Ovim putem pozivamo sve navijače da dođu podržati ekipu u što većem broju. Subota, 15 sati, Zadar Šibenik. Vidimo se na Stanovima.